Muaviye radıyallahu anhu'dan gelen hadiste buyurur ki bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkır mescide gelir ve görür ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görür ki sahabeler oturuplar. Bir mecliste, halkada oturuplar. Ve onlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki siz ne için oturmuşsunuz? Yani bu halkada neyin siz burada oturup ne için oturmuşsunuz? Onlar dediler ki oturduk ki Allah'ı zikredek. Yani birbirimize Allah'ı hatırlatak. Allah'a hamd eləyək ki Allah bizi İslam'a hidayet ettiğine göre Allah'a hamd edək. Ve bu zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara deyir ki Allah'a and verin ki sizi bura oturdan yalnız budur. Yani sizin niyetiniz bundan başka bir şey değil. Onlar dediler ki vallahi ma eclesena illa zek. De ki vallahi bizi bura yalnız bu niyet otuzdurup. Yani yalnız bu niyetle oturmuşuz. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara deyir ki mən sizi ittiham etmirəm ki yalan danışırsınız. And içdirməyimdə məqsəd o değil ki siz yalan danışarsınız. Mən sizi ittiham etmirəm. Lakin Cebrail aleyhisselam gələrək mənə dedi ki Allah sizinle övünür. Allah size tərif deyir. Harda? Uca toplumda. Melekler yanında Allah sizi tərifləyir. Siz təsəvvür eləyin. Allah-u Teala'nın səni tərifləməsi. Bir insan özüne bakır birinci. Onun öz əməllərinə baxsın. Allah'ın əmirləri qarşısında ne kadar əmirləri yerinə yetirir. Ne kadar qadağanlardan çəkinir. Ve bu kadar nimetler karşısında Allah'a ne kadar asi olduğu halda Allah deyir ki sen mecliste məni zikr eləsən, sen toplum içerisinde məni zikr eləsən, onlardan daha xeyirli bir toplum içerisinde mən səni xatırlayıram. Səni adınla Allah xatırlayır.